Veliki pozdrav! Danas ću vam pokazati neke od savjeta i trikova kako da ubrzate vaš operativni sistem. U ovom slučaju radi se o sistemu Windows 10, ali mislim da su ovi savjeti primjenjivi i na Windows 8 i Windows 7. Na XP sad nisam siguran da li su primjenjivi, pošto je stariji sistem, ali da počnemo. Prvo što možete raditi je otići i otvoriti moj kompjuter, desnim na ikonicu moj kompjuter, Properties, Advanced System Settings, kada vam otvori tu, opet Advanced, opet Settings, i ovdje ćete imati, mislim da će stajati ili ovo prvo ili ovo drugo. Sad ako imate jak procesor neki, sa 6 GHz više, onda nema potrebe da isključite, ali ako vam je slabiji, ili ako imate sa 6 hoćete da isključite, znači slobodno ovdje možete Adjust for Best Performance. Tu će vam bukvalno isključiti sve ono što vam ne treba, što čak i ne vidite, znači razne te animacije prilikom otvaranja i zatvaranja prozora, nešto što vam je potrebno vi možete staviti, ali ja sam to isključio jer nema potrebe, to ni ne vidite, a jako dosta utiče na rad sistema. Nakon toga šta možete uraditi, možemo otvoriti u Settings, Privacy. Znači mnogi se žale na kao Windows 10 da skuplja podatke i šalje podatke vaše privatne, ali to su do sad svi Windowsi radili, samo što sad eto to su kao napravili, izvikali da je ovaj sistem nešto posebno, ali nema šta. Znači do sad su skupljali, skupljaće, mi tu ne možemo ništa. Čim se povežete na internet, znači podaci se skupljaju i šalju, tako da nema šta. Ali imate da isključite mnogo dosta, ja sam već kao što vidite poisključivao, znači ići ćete redom General, sve što vam ne treba, znači što smatrate da vam ne koristi, da vam ne treba, slobodno ugasite. Znači u General, Location isto, također, sve isključite što vam je nepotrebno. Kameru, ako imate, ako koristite, ostavite, ja trenutno nemam, tako da sam isključio. Mikrofon sam ostavio, pošto ga koristim, isključio sam za Xbox, pošto nemam Xbox. Dobro, ovdje nema šta. Account info također možete isključiti. Kontakt info također i ovdje imate. Znači ja sam ostavio kalendar, koristim poruke, također isključite, radio isključite. Sve ovo utiče na rad sistema, znači sve ovo, ti podaci se šalju, sve to utiče da sistem radi i šalje podatke, znači ovdje možete isto isključiti. Ja sam ostavio. Ovdje vam je, znači, stavite, ja mislim da će stojati always, a vi stavite never, nema potrebe da ih šaljete stalno. To je da vas Windows stalno zapitkuje da li hoćete da šaljete, isključite. Podatke morate slati, ali imate, znači stojeće vam full, vi stavite basic, znači što manje da šaljete, što ređe u stvari, da što manje opterećuje sistem, znači nema tu šta. I pozadinske aplikacije, znači ovdje možete sve što vam ne treba da isključite, sve što ne koristite često, što ne želite da brzo se podigne, možete isključiti. Ja sam ostavio Microsoft Edge, to je taj novi browser, jako mi se dopada, mada ima neki bugova koje će ispraviti s updateima, ali njega sam ostavio, želim da mi što pre se podigne, kad mi je potreban. Znači vi sve što vam ne treba, što smatrate, isključite slobodno. Nakon toga vam savjetujem da skinete aplikaciju CC Cleaner, vjerojatno ste čuli za njega, jako dobra aplikacija. Znači ukucate na Google CC Cleaner, besplatna aplikacija, skinete, instalirate. Kad instalirate, prvo što odradite, stavite znači, na ovaj Cleaner, Analyze, on će kao analizirati sve te aplikacije, Microsoft Edge, sve te brauzere, Windows, sve te neke fajlove koji su bespotrebno se sakupljali, on će to obrisati, očistiti. Samo što to traje dugo, sad sam prekinuo, ali to znači trajeće jedno. Sve zavisi koliko ima hard disk, koliko imate tih fajlova, ali evo za ovo kratko vreme već je našao neki 490 fajla. Kliknite Run, ok, on će to sad očistiti, to će potrajati. Mislim evo za ovih koliko to traje, bolje odmah da prekinemo, da ne čekamo. To kad odradi možete na registri. Ovdje ostavite sve kako jeste, scan for, kao skenirat ćete neke probleme u registrima. Kod mene nema. Znači ovom savjetu je jednom nedeljno da registre pregledate, kao i ovaj cleaner jednom nedeljno. Sasvim je dovoljno. Znači ako nađe neke probleme ići ćete ovdje na Fix Selected Issues.
kada bit će otvoren još jedan prozor, onda kliknite sve fix, sve popraviti i to je to. To je jednom nedeljno, znači. To je bezbedno, nemate šta. Također u Tools imate uninstaller. Ovdje možete obrisati sve aplikacije koje imate na sistemu, koje ne koristite, možete slobodno izbrisati, ali pokazat ću vam poslije kako da obrišete one neke aplikacije koje dolaze sa sistemom koje se ovdje ne pokazuju. Ali ovo je bitnije, znači ovaj startup. Ovaj startup će dosta ubrzati rad sistema kad je podignut sistem, kao i prilikom podizanja, prilikom paljenja to je sistema. Znači ja sam sve isključio, tako da kod mene je sve isključeno, ali kod vas će bit će ovako. Znači onda kliknite sve što vam ne treba i disable. Tu ću vam pisati o čemu se radi, koja je aplikacija, gdje se nalazi, zašto bukvalno služi, tako da dobro pazite ono što vam ne treba, slobodno isključite. Tako ćete ići redom, znači sve što vam ne treba isključite ako ne koristite. Također i ovdje imate. Znači sve što vam ne treba, uglavnom piše o čemu se radi, budite obazrivi, posebno na laptop ko koristi, tamo često se možda i ni ne piše tačno, tako da ono što ne znate šta je nemojte ni isključivati. Ono što znate slobodno isključite, mada i ono što ne znate možete, pa posle znate šta ste isključili pa možete upaliti, ali bolje ne dirati. I to je to sa ovim programom što je korisno, znači jednom nedeljno njega koristite i neće biti problema. Sad da vam pokažem kako te neke aplikacije da obrišete, idete u sistem, setting system, dobro ovdje display, ovdje među notifikacijama također možete isključiti da vas ne obaveštava često šta želite, da vas obaveštava šta ne želite, ali ovdje idite apps and features. Znači to je bukvalno kao uninstaller, ali ovdje možete obrisati te aplikacije koje tamo nemate. Uglavnom pri vrhu su uvijek ove što ste instalirali, ali pojavit će se sad kao ovaj store, to je s Windowsom, mada ona ne može, ali one koje mogu, ja sam obrisao sigurno 10 komada, tako da koje mogu slobodno obrisati, koje ne koristim. Tako da bit će ovdje jedan install, znači obrišete. Mogu i ove da se obriše, ali to je malo komplikovanije, pošto njih kad obrišete ne možete da ih vratite, tako da to mora jedan poseban video, to ću možda napraviti sljedeći video, tako da vidjet ću za to. Ali ići ćete redom, znači bit će tu koje možete, koje ćete vidjeti imate dosta, koje ne mogu, ali bit će one koje mogu, tako da slobodno obrišite. Multitasking, ovdje možete ostaviti, možete obrisati šta vam potrebno, šta nije. Tablet mode, znači možete isključiti, pošto ovo je desktop, nema potrebe tablet mode, ne treba mi. Ovo je za laptop korisnika, oni mogu da podese kad je uključen na kabel, kad nije, tako da ovdje je memorija. Ove mape, znači možete slobodno iskoristiti, da vam bez potrebe ne skida mape, da se ne konektuje za to slobodno pogasite. Default application, to ništa. About, dobro, to je kompjuter. Sad šta možemo? Možete pokrenuti run. Znači isto ga možete pokrenuti i ovdje, pa ukucati run, izaći će vam isto i otvoriti. Ja ga odvojim zato da sam program što često koristim. I onda ukucat ćete procenat, temp, procenat i enter. I sve što bude ovdje, kod mene sad nema, ali kod vas će možda biti, zaplavite, desni i delete. Znači to je isto nepotrebni fajlovi koji se skupljaju s vremena na vreme, tako da i to možete jednom nedeljno odraditi. Također sam izašao, ali opet pokrenite run, ali sad ukucajte ms config, to jest ms config, ukucajte ms config na naš i kada vam otvori ovdje u general nemojte ništa dirati kako jeste tu ništa. Ovdje u boot također nemojte dirati ništa. Mada možete, ali ne znam zašto meni pokazuje Windows 7 kad se radi Windows 10, ali nebitno. Znači ako imate više sistema pokazivat će ih više, ako nemate samo tu možete na primjer označite System Advanced Settings i ovdje imate broj procesora, to je broj jezgara koliko želite da se podiže sistem. Ako imate više, ja imam quad core, znači mogu staviti 4 i još brže će mi podizati, na primjer, mada ja to stavim 1 kako jeste, nisam dirao ništa, ali vi možete ako želite. Znači tu stavite ili 3 ili 5, ali 3 je neki
3 minimum, tako da stavite 3, nemojte manje od 3. To, znači ovdje ako želite da nam diže se više procesa, morate otkačiti ovdje da znate. Znači, otkačiti odaberete koliko, ako ovako, znači neće vam kako jest standard. I ovdje 3 sekunde i apply i ok, onda će vam tražiti da resetujete sistem. Ali ja to sad neću raditi zbog videa, tako da idemo dalje na servise, ovo ću vam pokazati sljedeće. Sljedeće idemo na startup, ovdje će biti još tih programa. Ako ih nismo uspjeli da ih isključimo preko CC Cleanera, startup programa, znači oni što se dižu zajedno sa sistemom, tako da bit će ovdje. Tako da njih ćemo ovdje isključiti, ako je išta ostalo. Znači ovdje će se pojaviti za Windows 7. Korisnike koji imaju Windows 7, ovdje će mu se pojaviti i 8. Za 8 nisam siguran, ali za 7 znam da će se ovdje. Za Windows 10 su promijenili, tako da morate ovdje otvoriti u Task Manager. Znači samo kliknete Open Task Manager, on će vam odmah otvoriti. I ovdje znači ima sa startu posebno stavka. I tu znači kod mene nema ništa, pošto je sve isključeno, kod vas će možda biti, možda neće. Ako bude nešto, kliknite, označite i disable. Tako idite sve ono što vam ne treba, što znate da ne koristite, što ne želite da se što prediže. Naravno, ja mislim da pošto smo u CC Cleaneru već dosta isključili, ovdje ako ste nešto propustili, isto će vam pisati, tako da značite. Ne isključite naravno ono što ne znate šta je i što će vam trebati. To je najpametnije. Znači, obično su najbolji ovi besplatni antivirusi da skinete, mada ja ne koristim svaki dan. Znači, neko koristi, instalira antivirus i radimo stalno. Ja ga skinem jednom nedeljno i to baš Malwarebyte anti-malware koji je jako dobar. Sem što je dobar, jako je i besplatan i nije baš toliko zahtjevan za sistem, tako da možete ga i ostaviti da radi. Mada ja to skeniram, očistim od virusa ako ima i obrišem. Pošto ne volim da mi stalno on nešto blokira neki fajl, onda ga ja obrišem. Mada vi možete ostaviti, ako to ne smeta, nek radi u pozadini, malo će vam biti, stvari mnogo će biti sporiji sistem, ali je. Onda će vam prvi update odraditi. I naravno idite, možete scan ovdje, ali možete i ovdje. Znači, prvo odradite što preporučuju scan. Uglavnom on će vam naći sve viruse koje imate, ali ako želite još idete na custom configure, odaberete koji disk želite da se skenira. Kad to skenira, obrišite te viruse. Ako ne, možete obrisati antivirus ako ne želite da ga koristite, pa ga skinite opet. Kao što ja radim, ja tako radim, jednom nedeljno skinem. Ili jednom u 2 nedelje, možda i manje. I nemam problema nikakvih sa virusima. Da, naravno, isto što možete skinuti i aplikacije za to, ali mislim da je što dolazi s Windowsom, ta aplikacija sasvim dovoljno. Defragmented diska, znači idete desnim, Properties, idete Tools, i Optimize. I onda tu znači oba dva diska ili 3 ili koliko imate, vidite ja imam 3 fragmenti, 4%. Stavite, možete analizirati pa optimizovati, to će potrajati isto dosta dugo, ali je to dobro sa vremena na vreme, možda jednom u 2 nedelje, 2 put mjesečno, možda i više, sve zavisi, možete namestiti da automatski radi, ali bolje ovo kad vi odaberete. Znači to se dešava često ako instalirate puno igrice i brišete. Posebno C deo mi je Windows, znači tamo on je važniji. Mada iz igrice zna da poboljša FPS, ali ako često brišete instalirate igrice, dobro je da odradite taj defragment s vremena na vreme. Pošto su igrice jako velike, danas postale po 20-30 GB, tako da kad obrišete onda ostaje jako veliki prazan prostor između fajlova i onda je dobro da odradite defragment, da on spoji bukvalno fajlove, da što brže ih otvara. I to bi bilo to za ovaj video, ti neki mali savjeti, trikovi što kažu, ali nadam se da su svidjeli, da su vam pomogli, pišite u komentarima da su vam pomogli, da vam nisu pomogli, da li imate vi još neke savjete da podelimo, da pomognemo jednim drugima. Nadam se da se svidio video, ako se svidio lajkujte, ako vam se nije dislajkujte. I veliki pozdrav za sve, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!